Kasni. Bravo, bravo, bravo. Malo prije nam je jedan otišao lijegote. Daj naput. Pa čuo sam dok je zazvonio. Idemo. I sudac sad. Na onoj ovi imaju ribu. Ko? Petak. Ima, da. Ima 5 kg skoro. Ko? Lepi. Pa ima 9 kg. Nema. 8 ima garant. Nema. Ima. To je prvo mjesto sad, možda. Nije. Misliš? Znaš kaj?